Waramutse neza ikaze muri aya makuru waramutse avugwa mu bitangazamakuru bitandukanye haba mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Kora subscribe niba utarayikora, like, share ndetse utanga n'igitekerezo cyawe aho hasi muri comment. Ikaze. Ministre Nduhungirehe yasubije Tshisekedi washinje u Rwanda genocide. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yamaganye ibirego bya Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo washinje u Rwanda gukorera ubwicanyi ku butaka bw'igihugu cye kugira ngo ruhasahure umutungo wacyo. Avuga ko ibikomeje kuvugwa na RDC ari ukwigiza nkana no guhisha uruhare rwayo mu bikorwa byibasiriye Abatutsi. Ku cyumweru tariki ya 2 Kanama 2026 nibwo Perezida Tshisekedi yayoboye umuhango kwibuka ku nshuro ya 4 icy'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwise genocide wabereye ku rwibutso rwubatswe i Kinshasa. Muri uwo muhango yongeye gushinja u Rwanda n'ihuriro AFC M23 uruhare mu bwicanyi n'ibindi byaha, avuga ko byakorewe abanyekongo kuva mu 1996. Tshisekedi yavuze ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itazigera yibagirwa abaguye mu bwicanyi bwatewe n'isahurwa ry'imitungo kamere. Asaba amahanga kwemera no gushyigikira ibihugu mu rugendo rwo kumenyekanisha buriya bwicanyi. Mu kiganiro yahaye radio Agasaro Kaburaga, Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko ibyo birego nta shingiro bifite, ahubwo ko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari ikwiye kubazwa ibikorwa byibasiriye Abatutsi byabaye cyane cyane tariki ya 2 Kanama 1998. Nduhungirehe yanagarutse ku magambo yavuzwe n'uwari Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo icyo gihe, Abdoulaye Yerodia Ndombasi, wavuze ko Abatutsi ari ibishingwe na mikrobe bityo ko bagomba kurandurwa. Yavuze ko ayo magambo yatumye ubutabera bw'Ububiligi bumushyiriraho impapuro mpuzamahanga zo kumuta muri yombi, ariko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntiyigere imuryoza ibyo yashinjwaga. Yongeyeho ko kuba Perezida Tshisekedi yarategetse ko Ndombasi ashyingurwa mu cyubahiro ubwo yapfaga muri 2019 bigaragaza uburyo ubutegetsi bwa Kongo budashobora kwigira inzirakarengane. Minisitiri Nduhungirehe yanavuze ko bidakwiriye ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivuga genocide cyangwa genocide mu gihe ikomeje gukorana n'umutwe wa FDLR washinzwe n'abagize uruhare muri genocide yakorewe Abatutsi mu 1994. Yunzemo ko nubwo Kinshasa ishinja Kigali gusahura umutungo kamere wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abawusahura basanzwe bazwi, bakaba barimo by'umwihariko umuryango wa Perezida Tshisekedi warezwe mu Bubiligi ushinjwa gusahura amabuye y'agaciro mu ntara ya Katanga. Ayandi makuru nuko inganda 136 zikora ibinyobwa bisembuye zimaze guhagarikwa mu Rwanda. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ibiribwa n'imiti Rwanda FDA cyatangaje ko cyafunze izindi nganda 27 zikora ibinyobwa bisembuye, kinatesha agaciro impushya zazo zo kubikora mu rwego rwo kurengera ubuzima n'umutekano by'abaturage. Izi nganda ziyongera ku zindi 109 iki kigo giherutse gufunga zigera kuri 136. Ibyo biri mu itangazo Rwanda FDA yashyize hanze kuri uyu wa 2 tariki ya 4 Kanama 2026, itegeka ko ibikorwa byose byamamaza ibinyobwa birebwa n'iki cyemezo bihagarikwa ndetse ibyapa byose biyamamaza bigakurwa mu gihugu hose. Mu itangazo yakomeje igira iti Rwanda FDA itegetse ko ibinyobwa byose bikorwa n'izo nganda bikurwa ku isoko. Rwanda FDA itegetse abakora ibyo binyobwa guhita babikura ku isoko bakimara kubona iri tangazo. Rwanda FDA yategetse ba nyiri izo nganda guhita basaba abakwirakwiza ibyo binyobwa ku isoko kubikusanya no kubikura ku babiranguye no gusubiza ibinyobwa byose bisigaye ndetse n'ibyakusanijwe aho byakorewe. Abakora ibinyobwa byategetswe kugeza kuri Rwanda FDA raporo y'ibikorwa byo kubikusanya mu gihe kitarenze iminsi 3 y'akazi uhereye ku itariki ya 4 Kanama 2026. Iki kigo cyategetse ababikwirakwiza n'abacuruza ibinyobwa bikorwa n'izi nganda zahagaritswe
bategetswe guhita bahagarika kubikwiza no kubigurisha ndetse bagasubiza ibinyobwa bisigaye ku babibahaye, baba ababikwirakwiza cyangwa ababikora. Iki kigo cyatangaje ko kutubahiriza aya mabwiriza bizatuma hafatwa izindi ngamba ziteganywa n'amategeko n'amabwiriza abigenga. Rwanda FDA yasabye abanywa ibi binyobwa kubihagarika ndetse ivuga ko ibikorwa byose byamamaza ibi binyobwa bisembuye bigomba guhagarikwa. Ni icyemezo gifashwe mu gihe u Rwanda rukomeje guhangana n'ibinyobwa bitujuje ubuziranenge bimaze iminsi bizahaza ubuzima bw'Abanyarwanda bikanahitana benshi. Mu mezi 7 ashize byahitanye abantu bagera kuri 50, abandi 100 bikabagiraho ingaruka zirimo no guhuma. Naho mu yandi makuru nuko abahanzi bahagurukiye kurwanya inzoga z'inkorano n'ibiyobyabwenge babinyujije ku mpano zabo. Abahanzi bo mu Rwanda by'umwihariko barizwa mu ruganda ndangamuco biyemeje gukoresha impano zabo barwanya inzoga z'inkorano n'ibiyobyabwenge byibasiye urubyiruko rw'Abanyarwanda muri iyi minsi. Iki kibazo kimaze iminsi gihagurukije inzego nkuru z'igihugu, hafatwa ingamba zitandukanye zasize ikigo cy'igihugu gishinzwe ibiribwa n'imiti mu Rwanda gifunze inganda zirenga 136 zikora ibinyobwa bisembuye bikanatesha agaciro impushya zabyo zo kubikora. Gufunga izo nganda byaje nyuma y'uko byari bimaze kugaragara ko mu mezi 6 ya mbere y'umwaka 2026 inzoga zikorwa na zimwe muri izo nganda zatwaye ubuzima bw'abarenga 50, zituma abarenga 50 bakurizamo ubumuga bwa burundu bwo guhuma n'abandi barenga 20 bari mu byuma kwa muganga bitabwaho kubera impyiko zabo zangiritse. Bigendeye kuri ibyo bibazo bimaze iminsi bigaragara mu gihugu kandi bihangayikishije inzego nkuru z'igihugu nka bamwe mu bashinzwe kureberera no kwita ku mibereho myiza y'abaturage, kuri wa kabiri ababarizwa mu ruganda ndangamuco mu Rwanda bahuriye mu biganiro byiswe Industry Talk byabereye i Kigali ku nshuro ya mbere, bihurije hamwe abarimo abahanzi, abanyamakuru by'umwihariko w'ab'imyidagaduro n'abashoramari bareberera hamwe umusanzu wabo mu iterambere ry'igihugu mu buryo impano zakoreshwa mu gutanga ubutumwa bwubaka. Ni igitekerezo cyateguwe n'ababarizwa mu ruganda ndangamuco mu Rwanda, gitumirwamo inzego za leta zitandukanye zirimo Minisiteri y'Urubyiruko n'Iterambere ry'Ubuhanzi, iy'Ubuzima, umuvugizi wa guverinoma n'abandi bari mu rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha. Abahanzi bagaragaje ko kuba bakurikirwa na benshi ari amahirwe akomeye kandi bakwiriye gukoresha neza babera urugero rwiza ababakurikira n'abafana babo kugira ngo bibafashe kuba abaturage beza bazagirira igihugu akamaro. Grace Divine Iradukunda uzwi nka DJ Ira, kubera gucuranga no kuvanga imiziki, yagaragaje ko hari imyumvire kuri bamwe mu bantu bumva ko akazi bakora kadashobora gukorwa neza kugera aho gakora aba icyamamare nta kiyobyabwenge na kimwe afata. Gusa ngo bitandukanye n'ukuri. Umuhanzi Safi Niyomwungeri uzwi cyane nka Bushari avuga ko nk'urubyiruko bakwiriye kwikubita agashyi kubera ko barimo kwitwara nabi kugeza naho ubuyobozi bukuru bw'igihugu bubibona. Umushoramari akaba n'umujyanama mu bijyanye n'imyidagaduro Gael Karomba uzwi nka Coach Gael avuga ko ntacyo umuntu yashobora kwigezaho ngo abe umuntu muzima yarabaswe n'ibiyobyabwenge. Minisitiri w'Ubuzima Dr Sabin Nsanzimana yabwiye abahanzi ko ari bamwe mu baganga batazwi igihugu gifite kubera ko ibihangano byabo hari aho babyifashisha mu kuvura abantu. Ibi biganiro byahuriyemo abari mu ruganda rw'imyidagaduro bazwi cyane barimo Tom Close, Alex Muyoboke, Knowless Butera, Clement Ishimwe, Jules Sentore, Nel Ngabo, Intore Masamba n'abandi bahanzi bazwi mu Rwanda. Naho mu mikino ya Sekafa Kagame Cup nyuma y'imyaka 28 Rayon Sport isubiye ku mukino wa nyuma. Kuri uyu wa kabiri ikipe ya Rayon Sport yageze ku mukino wa nyuma w'irushanwa rya Sekafa Kagame Cup 2026 yaherukagamo mu 1998 twari igikombe nyuma yo gusezerera Jamus yo muri Sudani y'Epfo muri kimwe cya kabiri yitsinze ibitego 3-1. Ni amateka Rayon Sport yasubiyemo nyuma yo gusezerera Jamus yo muri Sudani y'Epfo yitsindiye ibitego 3-1 kuri Kigali Pele Stadium mu mukino kimwe cya kabiri. Ibitego byaranze uyu mukino waruryoheye ijisho byatsinzwe na Model Akbar ku munota wa 17, Ibrahim
Jingare yatsinze icya kabiri ku munota 59, Jamus yishyuramo kimwe ku munota 59, mu gihe Tambwe Gloire yatsinze igitego cya gatatu ku munota 90. Uyu mukino wongereweho iminota 6 nayo yarangiye Rayon Sport itsinze umukino n'ibitego 3-1. Rayon Sport yaherukaga gukina umukino wa nyuma wa Sekafa Kagame Cup mu 1998 ubwo yatsindaga Mlandege yo muri Zanzibar ibitego 2-1 ubwo irushanwa ryari ryanabereye muri iki gihugu. Abafana ba Rayon Sport benshi bari biganje kuri Kigali Pele Stadium, yari yuzuye ibice byose, batahanye ibyishimo by'ikipe yabonye igeze ku mukino wa nyuma idatsinzwe na rimwe kubera ko batsinze imikino 3 yose. Uyu mukino wakinwe saa 9 z'ijoro, aho wari ukurikiye wari watangiye saa 9 z'igicamunsi. Ikipe ya Gor Mahia FC yakinnye na Al Hilal. Ikipe ya Gor Mahia FC niyo yafunguye amazamu ku munota 37 ku gitego cyatsinzwe na myugariro wa Al Hilal Steven Ebuela, kishyurwa ariko n'umunyagambia Samura ku munota 45. Igice cya mbere kirangira igitego 1-1. Abakipe yombi yakinnye igice cya kabiri yashakisha igitego cy'insinzi, ariko iminota 90 isanzwe irangira bikiri igitego 1-1, maze nk'uko amategeko abiteganya hongerwaho iminota 30 nayo irangiye amakipe ananiranywe hakitabazwa penalty. Izi penalty zatewe bagera kuri penalty 10. Ikipe ya Gor Mahia itsindamo 8, Al Hilal itsinze 7, itsinda umukino igera ku mukino wa nyuma. Kuri umukino wa nyuma ikipe ya Gor Mahia izahurira na Rayon Sport FC kuri wa gatanu saa 10 z'ijoro kuri Stade Amahoro, mu gihe Al Hilal na Jamus bazakinira umwanya wa gatatu. Tukivuga ku bijyanye n'imyidagaduro nuko Pamela yahaye Nyirantarengwa bakomeje gusakaza inkuru z'uko urugo rwe na The Ben rwasenyutse. Uwikeza Pamela usanzwe hari umugore w'umuhanzi Mugisha Benjamin uzwi nka The Ben yatangaje ko agiye gufatira ingamba z'amategeko abantu bakomeje gukwirakwiza amakuru y'ibinyoma kandi amusebya bifashishije imbuga nkoranyambaga. Mu butumwa uyu mugore yashyize ku rubuga rwe rwa Instagram kuri ya kabiri, yavuze ko amaze imyaka myinshi yirinda gusubiza ibivugwa kuri murandasi kubera ko yumvaga nta muntu agomba ibisobanuro ku buzima bwe. Ati mu myaka yose maze ku mbuga nkoranyambaga sinigeze mfata iby'abantu bandika kuri internet ngo mbyegereze umutima. Nakomeje guceceka kuko numvaga nta muntu ngomba ibisobanuro ku buzima bwanjye. Pamela icyakora yavuze ko aho ibintu bigeze atagishoboye kwihanganira abantu avuga ko bakomeje kumusebya no gukwirakwiza ibinyoma ku buzima bwe. Ati uyu munsi nanze gukomeza gusebywa no gusuzugurwa n'abantu batazi na busa uwo ndi we cyangwa ubuzima bwanjye. Hari itandukaniro rikomeye hagati yo gutanga ibitekerezo no gukwirakwiza ibinyoma. Ukeza Pamela yaboneyeho guha gasopo abakoresha imbuga nkoranyambaga n'abandi bose bamutangajeho amakuru y'ibihuha, abaha amasaha 28 ntarengwa yo kuba bamaze gusiba ibyo bamutangajeho. Ati aba bloggers bose mwabigizemo uruhare, mbahaye amasaha 28 yo gusiba ku mbuga zanyu zose inyandiko z'ibinyoma n'izisebanya mwatangaje kuri nge. Nimutabikora nzageza iki kibazo ku rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha kandi nkurikirane uburenganzira bwanjye nkurikije amategeko. Pamela yavuze ko umwe mu bazanga kubahiriza iyo gasopo azabera abandi ntangarugero. Yungamo ati iyo niyo gasopo ya mbere kandi ni nayo ya nyuma, ubutaha ntayizongera kubaho. Uyu mugore yavuze ibi mu gihe ku mbuga nkoranyambaga hamaze iminsi hakwirakwizwa amakuru havuga ko Pamela yaba atakibana na The Ben. Abakwirakwije ayo makuru kandi bashinje uyu mugore guta umugabo we mu Rwanda akajya kwinezeza mu bihugu bitandukanye byo hirya no hino ku isi. Ayo namwe mu makuru haramutse avugwa mu bitangazamakuru bitandukanye hirya no hino. Ese wakoze subscribe? Niba utarayikora kanda aho ukore subscribe, ukore like, share ndetse utanga igitekerezo cyawe aho hasi muri comment. Reka nsoreza aha dusubire mu masaha ari imbere.